Pemirsa nyangre pengawit warsa kalih tali 6 Pantai Sanur Denpasar sampun kekosoken krama antuk nelasang galah sareng kulawarga utawi sawitra. Ramenyane pengrauh pengunjung mawasana becik majeng angga usaha ring Pantai Sanur silih tunggilnyane jasa penyewaan pelampung sane akeh kerereh kramene pemekas anak alit-alit. Gala libur warsa anyar kewigunayang oleh Krama Kota Denpasar untuk nelasang gala sareng keluarga sang ngerauhen sawatara genah rekreasi silih tunggil destinasi favorit sane akeh kerauhen inggih punika Pantai Sanur. Dawak gala semeng penyuan Krama kepanggih ngosakin wewidangan Pantai Sanur ramenyane pengrau Krama inucap mawasana becik majeng angga usaha silih tunggilnyane jasa penyewaan pelampung akeh kerara pengunjung, pemekasnya nih anak-anak. Krama sanen wenang jasa sewa pelampung, Madi Siti Mawasang, ya diasun penyewaan pelampung raina katanyane sepi, nanging ring libur warsa anyar kauningin nincap. Harga sewa asiki pelampung ngawet saking dasa tali kantos 15 tali rupiah anutin ukuran mewah soroh pelampung. Dianan punika Dane taler medue pelanggan tetap sane rajak nyewa pelampung ring Pantai Sanur. Tios pelampung Made Siti taler ngadol jasa penyewaan tikar miwa piranti mepelalayanan bias sane kedautin anak alit. Liburan dapat nanti 14 satu udah 10.000 kelangan-langanan presiden di sini. Oh gitu, selain disewakan ban, apa aja yang disewa lagi, Bu? Ini tikar Oh, kalau tikar berapa, Bu? 10.000. Indikis kadi inucap taler kewadarang indah sang sane wenang jasa sewa pelampung dan maosang harga sewa pelampung sewatara 15 kantos kali dasa tali rupiah abua. Di sini? Bisa ada 15 ada 20. Lumayan. Tios ngicenin pikulian majeng angga usaha, Pantai Sanur taler kantun dados destinasi favorit Krama Denpasar untuk mewisata sareng keluarga pemekasnyane anak alit sanen lasang gala liburan untuk mepelalianan ring segara. Bunga Widrayani, Bali TV.